أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Abantu abangakholwa babuza umprofeti ukuthi mangabe wena uthi asiyeke ukukhonza onkulunkulu bethu laba esibakhonzayo, lo wena omkhonzayo uzalwa ubani? Uqhamukaphi? Ungubani? Udume ngani? Ngoba thina laba esibakhonzayo siyabazi, le ithombe sizikhonzayo siyazazi, labo onkulunkulu bethu abaphila emhlabeni esibakhonzayo siyabazi. Lo wakho wena udume ngani? Yini umnyombo wakhe? Lalela impendulo. Allahu Akbar. Baphendule sithunywa sami, batshele qul huwa Allahu ahad, owami munye uyedwa. Allahu samad, owami uzimele, akadingi lutho kubani. Owami umdali uzimele, akadinge lutho kubani. Laba benu badingile, laba benu bayanya, laba benu bayachama, laba benu bayadla, laba benu bagibela imoto, laba benu banama ID, laba benu banama passport, laba benu banama birth certificate. Ye subhanallah. Laba benu bavundle ebelethweni. Lo wami lam yalid wa lam yulad, owami akazala kazalwanga, abenu bayazala bazelwe. Walam yakun lahu kufuwan ahad, lo wami endalweni yakhe ayikho into efana naye. Kodwa laba benu banabantu abafana nabo ngoba bazelwe, banobaba, banomkhulu, banokhokho. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.